60,000 award bang poll ponlo labang so teng lo the BJP ke kom nai puja 4,60,000 award bang pon ko posi ni assessment pat ta hayi man sir Dima Hasao pen kwan percentage to ina Dima Hasao pen sitame elito mane 80,000 award bang long pon la pen ke Dima Hasao bang ke 73.30% से होता है पोल जब ऑफिसर लगा दिमाग बंग के 80,000 अवॉर्ड बंग लोग ला पंगरुम पे तो बंग से 4,60,000 अवॉर्ड बंग लोग कौन को कुछ नीले तो माने एसेसमेंट के चेकलेम कौन पे लान अपाई क्लांग कौन बात ता है माने के पता all Assam में के कौन सीट है सर 14 सीट pen BJP का all Assam में all Assam में ने दो बंग AGP BJP alliance để block lo tang le tu tum kre ke thom abang se hai ponji ko se ne tu ining ka che the kon do kre ke thom 30 अच्छा सर ला नांगली इलेक्शन सेक्टर autonomous state article 244 a puthak si kepini lo la si la so puthak bange nang ji haidet lote first step bange pilo claim ke la 244 a alam bange chuta aprang IMP 3 dipu ST parliamentary labang so consensus forensic base itame parliament long labang so alama puthak la si labang so alama bang kuang si ke liya jat ma ni di haiden for taking deng that pen fit long lo tang te ni di ka do we pala da lang dam pu ka so teng si parliament along si da me e do apen la autonomous state 244 e labang so alam bang ke lab jin pen ke pachun dia pan si ni di claim pon अच्छा सर दे कोई सी क्वेश्चन non nang dike Karbala Autonomous Council of the existing EM portfolio ta agriculture pipini nang itulo la sila support banke terms bange paju langma mate pumasri utkam pupo ali lage eli tumbang actually abang ke chua batai puja ba aprang puja me doktor John Tolong ki apa sudah me la sondo la pena ko non la forensic nomination nang hai dari ani army betelo bokajan LAC aredi long talang li apona jepidun la pena hara long ambi la pen long khang LAC long sampai alang li apona jepidun pot alang li kata coro panpik lo la pen ke lada not labangso 6 dipu ST parliament tria konsensia long jasmet pet nang cepat dun alang li minute si apor usame alang li pahino ne pin pen nang arda pun kip nang campaign kai kiamat sitame jakong perang nang pidun ilitu masiam Dr. Tuliram Longhang lapen ilitum long Dima Hasao labangso Asiam Devolar Golosa lapen tim kan biang long tim Dima Hasao akan setame nilihin pen ado babe coro parpik lo lapen kado babe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum ahopet alam kepali ahopet a news kepele nang litum kado babe la election esek aho sitame nang litum nang ke kuwardo na pot nang litum akan sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahin pen